Incident во Štip policajac pijel, tepal i kršel. Nastanot se slučil sinokja po 19 časa, od koga policajac od mrtov pijan se pribral doma. Negovoto pijanstvo i odnesuvanje najnapred bile pričina za kavga so soprugata koja za kratko prerasnala vo fizički napad. Pijaniot i nervozen policajac na ženata so koja delel krevet nekolku godini gledal kako na dušman, pa kada i kolku ke udri, ne mislel. Osven za soprugata, policajac od žal nemal ni za pokuknjinata, pa dobar delo ono što su soprugata go kupuvale so godini go iskrašil. Kraj na kjotekot i krašenja to stavile negovite kolegi policajci koji došle na intervencija. Po završuvanja na istragata na policajac od Štip su inicijali NN star 38 godini, mu je podnesena krivična prijava za zagrozuvanje na sigurnost pri vršenje semejno nasilstvo. Saobraćajka koja je predpladnevo se sluči na bulevarod Goce Delčev vo Štip pak povredi 3 lica. Tije su seriozni nabijenici i povredi po celo to telo se preneseni vo Štipskata bolnica, no za sreća site se nadvor od životna opasnost. Inak u bulevarod Goce Delčev jedan od najrizičnijite vo Štip i mesto na mnogu saobraćajni nezgodi. Što bilo pričina za poslednava, ke utvrdi policijskata istraga.